Енді сол қарардың мазмұн мәнісіне не келдің? Мазмұн мәнісін негіздірілген медициналық қызметтер жөніндегі орындауында министрлік кабинетінің қарары. Мазмұн мәнісін негізі бұл бойынша түсінік білесіздер. Врачтардың медициналық және білімін асыруға. Бұл жерде қызметтестірілген медициналық қызметтерді жеңілдер алуға уақыт. Медицина қызметкерлеріміз бұл қарармен таныстырмасаңыз не сұрау Екінші. Hareketlerin kalitesinin qanday faktorlar ta'sir etadi? Xarakterning kalitesini qanday faktorlar ta'sir etadi? Xarakter bu tutardan Türkçe bölümümüz tabii sanki yaratımlar gibi. Karakterin kalitesinde adamın sırtlı hem içki faktörler tasir edilir. Konumisinde sırtlı ortalıktan misal için babanın karakterini birinci maddesi ünlü işe olan qanday meseleleri bo'ladimi? Odan keyin mektabga chiqqandan keyin sirtqi o'rtoqlikning jo'ralarining faktorlari, ya'ni sirtqi ta'sirlari. Beş faktör var. Sana bir şey düşmüş. Niçin konusu olarak anlatılmak gerekiyor? Biz insanlar Zaten karakterden davranışı kınının kaseti olaraklarını öngörücüler. Sırtlı ortalık. Жасау. Медицинада İzolator döneminin uzunluğu медицинада изоляtor bu больницаларда изолятордың халата болады. Оған жұқпалы кеселшілер бар, балаларды жекелеп қояды.
Yani olan еще тяжелый қандай керек болады. тяжелый болса жекелей береміз, иә? Егер олармен общениені балалардан шектеу бар. Жұқпалы кеселдікпенен ауырса да ауырмаса да жекелейміз ба? 17 Төртінші блогымызға сізге сонау сурет анатомияның органын біргелер суретмен хақында Үшке болады. сол номерлер сол анатомия сол органдар тиісті қандай анатомия екенін жазуымыз керек. Түсінеді ме? Мына жерге камераны шығарып Tamam. бұл суретте қандай орган берілген соны жазып тастайық. Сүйек. Қандай орган? Егер сүйек болса қандай сүйек? Аты бар. Сүйек деп жазамыз. Айтқандай мен жаңа мен өзім істедім, соған тұрды. Сосын маған сөйтіп айтты. Yarım береміз. Yarım. Суретте қандай анатомия органның атын жазып Ең суретке. не көріп тұрсыз? Сүйек көрдік. Қандай сүйек? Қандай сүйек? Аты бар ма сүйектің? Қандай сүйек? Сіз оны білесіз. Екінші Bunu öğretmeysin mi de dersin bana? Sүйектің сүйек. Екінші болса не істесем болады? Жуамыз бар ма? Şamalama aytalarına lazım mı? Şamalama aytalarına nasıl? Kanday suyu ekleyin. Şamak sökümünde yarım satıştı. Kabullardan mesela nabzı kısmız. Bilmeysiz ama. Bize korunumuz dedik. Söylüm diye korulduk da. Жуамыз. Ana bölümlerini bilmiş miyim ben? Bir gün iki kavramın nesi var? Son canında. Tüm insanlar bunlar kavramın yakınında aklar var. Madonna sundu diyorsunuz. Tam böyle yüz yüze iki şahane kavramın insanları. Cennet yapabiliyoruz. Biz yetimler Parmak kavramı. Çok basit. Bir kavurga da bayılmadım. Şimdi bu anı yapıyorum. Sana kavurdum. Sana hocam bilmeyin. Bir kavurga ki. Bazı koy. Ne yapalım? Ne Bir alıyor. Yani bunda dördüncü salonda cebim var. Çocuklar sizin de konuyu ne yapacak? Evet, şimdi
Belli sağlar var ama birinci yer. Çok yarım aslında. Toza. Toza. Yani iyi bir şey bu. Şimdi Önceki dördüncü kavrayın katlanmışım. Cebine olarak bir maksimal katladı. Bir toğucak elini katladı bu. Bir şey var. Olma kırcık oldu bu arada. Kırcık oldu ya. Kırcıkta iyi söylemiyor. Su bağlı mı? Hayır. Tamam. Ağzını Ay niye adam yapmadı? Özün narazı olun diye özün sorumluluğuna, özün bilmeyen narazı olun diye da bize de bunlar siyaseten narazı bu böyle. Karar basa karar verir. Tıpkı şu cinsinin kararını kes kararı. Medisina kalktıktan sonra saklamak şu şeyler bizim kararlarımız. azıcık to'xtab tur, bir minut to'xtab tursin, aytishib beraman. Ya onun belgesi var.